O le utatu whaalongo i le fionga pa ia le tua. Pion fai mai le tusia le Ioane mo mua. Po le Ioane Evangelia. Mata upu mo mua lon fai upu e sumal wha. O fai tau tuol tusi papalang. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Le se me sili atu le. Pia tato whalongo le fionga le atua le. Ile whiluia ina le atua o lona lava fingal pa ia ma ile whilua ina le atua ole ngasolongo mea ole lalangi o ole afo i whamau ai olo control mai lava ile atua mea uma ili lalangi nei e stay mi tat whapea e leo manatu mai le atua mai leo iai le atua tato wharongolongo i le fionga le atua pena awina mai le atua lo na alo pele lau lang e tau mai ai e tauon e oe mau on mantua o lo ule au lava le atua o lo control lava le atua mea uma lava between heaven and earth o lo ta ia le atua o lo pa ton wina le atua o lo pa sa wina o lo pa se ina fo ile atua ia mea bolona mamalu malona laughing alpa ia tawa ila ia to e mau na tamala malama ile fionga le atua male upo le atua ile ngai oi mai male ngalue mai le atua e tusa malona lava fingal ole te tonu ole baseball cordlea e mantua ai mau mafofau ai mau manatu ai ile tele o tangata ta alo ile tele o taimi spend time ai tangata ile mene o ta longa ile ngata ia mawal malosi but ia lato moana fo ile fainga o ta longa po le football po le baseball po le rugby po le soccer ele o se me fainga fie ele fa pena le atu ata alo loa pa fa pe o lai o se tau banga lai o iai telefo ini po lenga mani atu ngalunga mani game plan o le asau nuni la to ai ele loa la va to pe ole o fe ole i iai le man malo ya wa o tini umane e lua leo mai ta alo ina ia mauan man malo ole mela tau no iai ma te fi tautala iai ole e fa pena fo leo langa keusiano tele fa ingai o leo langa keusiano iai teimi pe au tangata ta alo e la vea ai pa ua i lalo ma tinga ina ma pua ngatia mai o se la ngona ia ta u afai e tele o tinga ina ma ele pua ngatia ma ele o ni tinga ia te oi ya mana ia to fasilia o ya o ma saki lau sabalinga ma peo o eva lau pa malu ole le marili le vela e fa le ngolua wale teleni papitau di o yelo lang kisan
E o lava tato li paola ele i tile mu ele i pengo fie. Te mantua lava pe au ai le ata le fasal toroino Yesu. Mantua lava le parna le pa ua lalo ia Yesu Keriso. Wale mpaina ia toe amo ina sa tauro. Lesa a motua le lava lava o tele manua o lontino. Mai ai lo na ulu e tau yo na vai. Tele manua o ia pai fo yo le ai o se me ai le ai o se vai. Alma mafar sa tauro. E o tia lava lo loto o na pau manatu yei mo mavava ai yei mo manatu yei. Ile loto ma le fatu o Yesu Keriso mo le fingalo lon tama langi fataunuina le fingalo lon tama langi. Na la fo ie te mafofau yei lason nei mo manatu natu yei lason nei le tāua o pupuanga ma whaingata ma le safa ma whaatina inga ma whaapolonga inga ma le taua ina o Yesu Keriso ma whaapupuanga te ina o ia ono wangasala alalangi ma wangasala. The Word became flesh and made his dwelling among us. Umana natula ia ile teluia ina ile tuo o peano ta o temi o te ai o me tu samalon laughing ngalo. Ie o ina tau mai ke tato e pean fai mai le fionga le tuai. Me o la tau e ta ina le nganga le tuai. Mai e pei o le angi le matangi e angi le mai le mea ni sa waima alu atu le mea e alu iai e le iloare e tangata e whapena le atua ma nga fui tato te iloa ai e le mai e ama le mawalunga ma peon fai mai la fionga le tua e whapei o le vava mau sae ma sifo tau te matu whapena le vava mau whapena le te leo le ese senga o ala o le tua malo tangata leanga o ala o le tangata o ala lava e whano ai e peona a wina mai ele tuolo na alo Yesu Keriso e se mele sili ona taua tele ona tatou vava ai ai ma tatou mafofau ai mamana tunatu lo loto ai wai pe folinga mai e fai asi tele o le ngaluenga le o fai ele atua ai le lava ia launga luenga malaunga luenga ele o lava lo malama anga na ile move po nga luenga lo fai ele tua mo oi ma e folinga mai ele o lo loto mai ele o ma wa atele yo tato ma fau mo tato tangata le tele o le nga luenga le fai ele tua e tu sai male fa liutino ino le upu ma fio mai ma papena ona a fio e lunga ia tatou po o iai mai tatou po o papena na tatou iai mai ele o se fesili lai fesili ai le tuai ia te ia al fesili ai o e ma e tusa male afionga le tua tusa male upo le tua o e loa e ma o loa o lo fa pena
tau muli o lofa pena na fa mai paepa o lofa pena na ke mali wai o lofa pena na fio le alii Yesu Keriso i lau fale i lau taavale i lau ainga i lau ngaluenga i so se mea te iai a fai foi la o e sila fia ina na mea o lo maliu o ia o lo afio o ia o lo alala o ia pe no fai atu o fasili o la esa o mea o fai iai o la esa ngaluenga o e fai iai e tusa ma le anganga ma le autu o le awina mai e le atu o lo nalo Yesu Keriso o sili na tatu sili ai i le aso nei ma taimi nei wa o leo tato iei nei i le Thanksgiving po le aso fastai mana ia fo iai ai failo fifilinga mana ia fo iai te sili na te sili ake oe o le asa o mea ua fai i le alo o le atua leo leo teu tangata leo lo fe mali wa i lo o fio ai o lo ile tele ole ile fai ile vaenga la vol fai puna sumar fa we have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Le foi la olo tautala mai yoani moli mau mai ate o mau tusa male mamalu o le atua leo i lunga ia te tato au matna na mana tunatu au mana tunatu ile fionga le atua ile aso nei na o langona ida ia leo le e mai se lava o le aso fatai pe ona o langona ina ile o le mawalunga male paia mal tama ainga o le fingalo le atua mo la langi ma tangata o lo iei peo no fai atu ile whelua inga le atua po le kantoro inga mainga le atua o la langi ma mea umalava o iei since God created this world ai mafo fau iei na fai le atua mea umalava mai le ai o se mea i le tino mai o mea le foi lau to e fai le atua ia leisi le ngata o le whaarutanga o le whavenga e sili mawalunga ma tele male pa ia male malie o le awina mai le olo nalo e fai ma tongiola pe fai ma whaoletanga ia te oe mao pe fai ma malama fai ma awala fai ma whamangalonga o angasala e fai ma o tata iala e fulang tato va ai ele nei ato Thanksgiving ele ngata ina tato whaftai le atua e ono Yesu Keriso
al fasili pea na o fasili atua ia te oe. La esa o mea ua fai. I le alo le atua le ana awina mai. Pena fai mai ei le lana fiong pa ia le the word became flesh and made his dwelling among us. Wa liu tino tangata mai le upu lava lea nai le amatanga le laukou. Lea ua liu tino mai. Ona o fofuanga ma pokalama ma le kanturoina mai e le atua o le olanga le tau te iei. Mana natu le tele o tangata la tau tele uloa ina le taulanga lea po le nei saunginga o le whenga inga fōu na whai e le atua. Ai pangale le toa tele pia e man natu le iei le loloto ma le tā ua o le liu tino mai o le upu o le atua. Nono winga. Waso umalawa le tau te iei lalangi nei. Waso umafo ia lo soifua. Nono winga. O le alawa e te lua wheo hai whatasi maleli. E te lua mafuta whatasi maleli. O le alawa e o iei le ali i lalangi nei. Ai no le pongi sao mata o tangata ma le loa tangata le fionga le atua ma le e mafu angana e le uloa i tangata le tā ua le ma le uloa i tangata le whaalatanga o le taulanga na whai e le atua al mafu anga lea ole pefon ta ua e Ioane we have seen his glory ole leisisi mea ngale atoe tefsiringia i oe ma'u ia le atua tusa mtuale aise e leise ka se ta excuse tusa ele aise ta excuse we have no excuses at all ona o leua le ngata na liu tino tangata mai we have no excuses at all because not only the word became flesh. But also John says that we had seen his glory. You know, it's pretty special to know that pean fai mai Ioane